naka-aplikar kasi ako madatay ito'y banda tilaod, naka-aplikar dito iti special permit. Special permit kasi seasonal ito'y panaglako da. Isong sigon iti monitoring ni ket awan met na i-report nga aglaklako iti kapsoy nga saan nga naka-aplikar iti business permit, iti special permit. Dada nag-aplikar, usually di kita met lang grupo, di kita dating aglaklako. Ket nag-aplikar da, nakita amin met requirements, na-inspect tayo pa idzay paglakwan da, to'y babati Gilbert Bridge to'y rangtay, na-measure pa, di kita slots da, ken nakita pa'y, nakikoordinar pa'y iti Ilocos North Electric Cooperative, dati pan nakaipan di kuryente da, ken of course with assistance of Bureau of Fire Protection tayo, TBFP, isong nakaalada iti permit compliant kami. Mano diretso siya? No, jak maalilaw more or less 19 nga aglako dito'y para iti December.